mu kanya gato nibwo hasohotse urutonde rw'abakinnyi 30. Urutonde rw'abakinnyi 30 hagomba kuvamo umukinnyi umwe ugomba kwegukana Ballon d'Or igomba gutangwa muri uku kwezi kwa 9 kabisa mu gihugu cy'Ubufaransa ariya mu mujyi wa Paris. Ubwo ni mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa kabisa. Abakinnyi 30 rero bayobowe n'abakinnyi bakomakomeye abantu basanzwe bazi, nibo bayoboye kabisa. Ariko uru ni urucabana Ballon d'Or nubwo ibyayo utabimenya. Ariko muri abo bakinnyi 30 reka tubacemo twihuta cyane. Abakinnyi 30 bayobowe n'uwitwa Jude Bellingham akinira ikipe ya Real Madrid n'umwongereza. Hanyuma bamwita Ousmane Dembele Dembuzi n'umufaransa akinira ikipe ya Paris Saint-Germain. Bamwita Gianluigi Donnarumma kabisa n'umuzamu w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Hanyuma bamwita Desire Doué umufaransa ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain. Bamwita Denzel Dumfries umuholandi ukinira ikipe ya International Milano. Bamwita Sergio Guirassy Umunyagne ukinira ikipe ya Borussia Dortmund. Hanyuma bamwita Vitor Kresi n'umuswisi ukinira ikipe ya Arsenal kuri ubu ariko babaze bagendeye kuri Sporting Club Portugal. Bamwita Erling Braut Haaland umunyanorway ukinira ikipe ya Manchester City. Bamwita Achraf Hakimi umunyamaroc ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain. Bamwita Harry Kane umwongereza ukinira ikipe ya Bayern Munich. Bamwita Kvicha Kvaratskhelia kabisa umusore ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain. Bamwita Robert Lewandowski akinira ikipe ya FC Barcelona. Bamwita Alexis McAllister akinira ikipe ya Liverpool de Corps n'umunya-Argentina. Bamwita Lautaro Martinez n'umunya-Argentina akinira ikipe ya International Milano. Bamwita Kylian Mbappé akinira ikipe ya Real Madrid akaba ari umufaransa kabuhariwe. Bamwita Scott McTominay akinira ikipe ya Napoli. Bamwita Nuno Mendes akinira ikipe ya Paris Saint-Germain. Bamwita Joao Neves akinira ikipe ya Paris Saint-Germain. Bamwita Mike Olise akinira ikipe ya Bayern Munich akaba ari umufaransa. Bamwita Cole Palmer umwongereza ukinira ikipe ya Chelsea de Blues. Bamwita Pedri akinira ikipe ya FC Barcelona akaba ari umunyespanya. Bamwita Rafinha umunyabrazil ukinira ikipe ya Barcelona. Bamwita Declan Rice akinira ikipe ya Arsenal n'umwongereza. Bamwita Fabian Ruiz akinira ikipe ya Paris Saint-Germain. Bamwita Mohamed Salah umunyamisiri ukinira ikipe ya Liverpool. Bamwita Virgil van Dijk akaba akinira ikipe ya Liverpool n'umuholandi. Bamwita Vinicius Junior akinira ikipe ya Real Madrid n'umunyabrazil. Hanyuma bamwita Vitinha kabisa nawe akinira mu ikipe ya Paris Saint-Germain akaba ari umunyaportugal. Hanyuma bamwita Florian Wirtz akinira ikipe ya Liverpool ariko babaze bagendeye ku ikipe ya Bayer Leverkusen akaba kabisa ari umudage. Bamwita Lamine Yamal mwenyewe kabisa akaba akinira ikipe ya FC Barcelona akaba ari umunyespanye. Ngaba abakinnyi 30 Ballon d'Or imaze gushyira hanze kabisa bagomba kwitoranyamo cyangwa se bagomba gutoranywamo umukinnyi uzaba ari mwiza gw'umwaka agatwara igikombe cya Ballon d'Or cyangwa se Ballon d'Or. Nakubwira ko ufite nyinshi ubu kuri ubu bamwita Lionel Andreas Messi Coutinho. Iyo nguyu kabisa niwe ufite Ballon d'Or nyinshi kurenza abandi. Hanyuma nabwo ari urwo rutonde gusa basohoye kuko basohoye n'abagomba guhatana mu gikombe cyitwa Copa Trophy akaba ari igikombe gihabwa abakinnyi baba bitwaye neza ariko bakiri abana. Bayobowe n'uwitwa Maurice Lewis-Skelly n'umwongereza akinira ikipe ya Arsenal akina kuri 3. Bamwita Rodrigo Mota akinira ikipe ya Porto mu gihugu cya Portugal afite imyaka kabisa 18. Hanyuma bamwita Joao Neves kabisa uyu nawe muramuzi kabisa muri Paris Saint-Germain kabisa akaba ari umusore nawe uri kuri rutonde. Bamwita Lamine Yamal ari kuri rutonde n'imyaka 18 kabisa nawe ari kuri rutonde. Bamwita Kenan Yildiz no umusore ukinira ikipe ya Juventus ari mu gihugu cy'Ubutaliyane kabisa nawe ari kuri rutonde rw'abana bagomba guhembwa. Hanyuma bamwita Ayubu Boyadi no umusore ukinira ikipe ya Lille mu gihugu cy'Ubufaransa nawe ari kuri rutonde. Hanyuma bamwita Pau Kubarisi akinira ikipe ya FC Barcelona akaba nawe ari umusore kabisa uri kuri rutonde rw'abakinnyi bakiri bato bagomba guhembwa. Hanyuma bamwita Desire Doué akaba ari umufaransa akinira mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Bamwita Estavol William kabisa yakinaga ikipe yitwa Palmeiras yahariya muri
Brazil, akaba yaramaze no kwerekeza mu ikipe ya Chelsea de Blues. Hanyuma mwita Dini Hussein, ni umusore waturutse mu ikipe ya Bamufo, akaba yaramaze kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Ngaba abasore kabisa bari guhatanira igihembo cy'umukinnyi muto witwaye neza, ariko kuri aba basore rwose abazaba bahanganye cyane n'uwitwa Desire Doué ndetse na Lamine Yamal, kubera ko urabona Lamine Yamal, shamana yanjye, Lamine Yamal ni urucabana, icyo agomba kugihitana. Ku ruhare rwe yagize mu bitego 22 sezo irangiye muri La Liga. Desire Doué ubona ko ku bitego bitarenze 10 mu marushanwa yose, ntabwo rwose, nubwo kipe yatwaye UEFA Champions League bwa mbere mu mateka, ariko nanone ubona ko ni abasore bashaka no gukina bimwe. Burya nujya kubona witwa Desire Doué akina icyo arushaho Lamine Yamal nuko we ashobora gukina various cyangwa se ashobora gukina nyine imyanya itandukanye. Ashobora gukina nka attacking midfielder, ashobora gukina nk'uciye kuri winga, kuri right winga, ariko nanone ushobora no kumuhengeka kuri left winga. Urumva ko akina nyine akina iyo myanya igiye itandukanye. Ujye ubibona ko nko kuntu bazanye Kivica Kvaratskhelia abari gukina kuri karindwi, ariko bazana Desire Doué nk'umuntu uri gukina attacking midfielder, ukabona uruhande rumwe barukizeho Desire Doué ari gukina asa nkaho ari guca kuri 11, ukajya kubona rimwe na rimwe ari gukina gurana na Ousmane Dembele, ukabona nyine hari ukuntu umutoza Luis Enrique yagiye abivanga ku buryo nyine bigoranye. Ariko nujya kureba ku mwanya n'ubundi Lamine Yamal uruhare yagize mu ikipe ya FC Barcelona, mikino ikomeye yagiye yitwaramo neza Lamine Yamal, noneho no kuri icyo gikundiro ubwo budahangarwa kuba kunzwe nyine hari ukuntu abantu benshi bahita bavuga ngo kakana kazi gukina kagomba guhitana iki gihembo. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, ntabwo ari icyo gikundiro, ariko nujya kureba mu bintu byose nahoze ndeba kare mu mibare n'ubundi muri kariyeri zabo, n'ubundi buri kintu cyose wajya gukompa ya Lamine Yamal ndetse na Desire Doué, ubona Desire Doué ari ukuntu akiri hasi ya Lamine Yamal. Ni abasore banganya imyaka, bari kuri seri mu level nyine y'imyaka, ariko nabonye muri kariyeri umwe afite mu bitego 43, undi afite 24. Nujya kureba muri iyi sezi ishize nabwo, nubwo wenda Desire Doué ikipe yatwaye UEFA Champions League, ukabona ko ikipe ya FC Barcelona nayo yaviriyemo 1/2, ukabona ko nyine ni ibintu bitari biryoshye, ariko urabona ko Lamine Yamal rwose umwaka ushize yakoze ibintu byinshi pe kandi birenze bikomeye cyane. Rero aha urabona ko abandi ba Estavor abo bagiye batandukanye ngo ba Dini Hussein banakirimo, n'ubundi ni kwa kundi nyine bareba range bakareba umwana uri kuzamuka, nk'uyu mwana ufite imyaka 17 wo muri Porto, uyu nguyu Ricardo Mola ni umusore ufite imyaka 17 wakinnye muri za Porto. DRC match irangiye itsinze Zambia 2-0, nuko nguko bimeze ni muri Chani. Urumva ko nabandi basore bagiye bakiramo bafite imyaka nyine ikiri mito, ariko urabona ko aba babiri nyine nibo bari hejuru ya bose. Ariko nabwo Lamine Yamal urumva ko imibare ye iramuvugira, ariko ibi bihembo n'ubundi murabizi namwe hari ukuntu bijya bigorana. Hanyuma nanone abazamu nabo babakize hanze, bamwita Emiliano Martinez akina ikipe ya Aston Villa, bamwita Yanni Oblak akina ikipe ya Atletico Madrid, bamwita David Raya akina ikipe ya Arsenal, bamwita Matsez kabisa nawe birumvikana ni umuzamu ukomeye cyane, ndetse na Yanni Soma zamu kabisa. Aba bazamu bagiye batandukanye bakomeye, ariko ahangaha urabona ko rwose aba bazamu hari kuburamo umuzamu witwa Gianluigi Donnarumma ugomba no gutwara iki gihembo hatagize igihindutse. Hanyuma ku batoza rero hari uwitwa Antonio Conte, murabizi yahoze atoza ikipe ya Real Madrid, bamwita Luis Enrique atoza ikipe ya Paris Saint-Germain, bamwita Ancelotti atoza ikipe ya Liverpool, bamwita Enzo Maresca atoza ikipe ya Chelsea Football Club, bamwita Hans Flick atoza ikipe ya FC Barcelona. Muri aba batoza rwose ni urucabana uwitwa Luis Enrique agomba kwegukana iki gikombe nk'umutoza wa mbere ku isi wa sezo ishize kabisa. Urabona ko aba batoza bose ariko barakoze, havuyemo umwe nemera, Antonio Conte bamushyizemo bashingiye ku kimwe abantu. Antonio Conte niyatwaye La Liga, niyatwaye Copa, niki yatwaye se ntacyo.
usibye ariko nabo wenda Enzo Maresca urabyumva yatwaye igikombe cy'isi cy'amakerebe atwara iyo conference league atwara ndetse aza no mu myanya ine ari umutoza uze muri sezo ye ya mbere mu ikipe ya Chelsea. Arne Slot nawe urabona ko ni umutoza waje muri Liverpool abantu babona ko isa nkaho irangiye nyuma y'uko ikiragano cya Jurgen Klopp cyari kirangiye ariko araza yongera gutanga igikombe ku ikipe ya Liverpool. Hans Flick ni waje mu ikipe ya Barca ifite ibibazo by'ubukungu basezereye Xavi araje azanye ikindi kiragano gishya azamuye abana muri Ramazi yarabafashe bateye umupira udasanzwe begukana La Liga batwara za Copa del Rey batwara igikombe cy'umwaka. Ubona ko nyine aba bandi bafite ibyo bakoze ariko se nka Antonio Conte mu by'ukuri wavuga ngo akaba abantu nabo